Ibihe byiza rero kuri mwe mwese mukunda kandi mugakurikirana ibiganiro byacu kuri Sport Room TV Rwanda. Nizego rwose ukomeje kugubwa neza, nawe utameze neza nkwifurije kumera neza muri rusange. Tugiye kuganira ku myitozo ya mbere y'abakinnyi bashya ba APR Football Club. Ni abakinnyi babiri bakomoka mu gihugu cya Uganda, Dennis Omedi, Hakim Kiwanuka, bakiranywe urugwiro mu myitozo ya mbere yabo muri APR. Uraza kuba wumva ibyabo n'icyo batangaje, urareba kandi ku mashusho yabo uburyo bakiriwe na bagenzi babo mu myitozo. Uwo bita Godwin Odibo yaje kuba atandukana na APR Football Club, noneho byemewe n'amategeko. APR nayo yaje kuba ibishyiraho umucyo iranabitangaza, nabyo turabirebera hamwe, turebera hamwe n'impamvu Chidiebere Nwobodo we ibye bitararangira ngo babe batandukana na APR Football Club, dore ko nawe ari umwe mu byavuga ko bagomba gutandukana akagenda rimwe na Godwin Odibo. Turaganira kandi kuri Rayon Sport aje kuba nayo itandukana na Charles Bare, ubundi turebe na Gasogi United nayo yatangiye kongeramo izindi imbaraga muri rusange. Uwo bita rwose Kensi Kakoza Nkuriza Charles akaba yibitseho umukinnyi ukomeye cyane w'uwo munyamahanga. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ngwino tuganire, udutize umwanya wawe, dutize amatwi yawe, ubundi udusigire n'igitekerezo. Ese iyi APR Football Club yaje kuyongeramo izi ntwaro, hari icyo ubona zizahindura? Dore ko muri uyu mwaka utangira yaraguze izindi ntwaro nazo zikomeye cyane, abantu bazitezeho byinshi ariko ntibaze kuderivaringa cyangwa se gutanga ibyo bari babategerejeho cyangwa se bari ibizeye. Saba bo bazabikora cyangwa ni ugutegereza tukareba mu mikino. Baratangira imikino yabo vuba cyane, turabiteze 5-5. Darikonovic bye nawe ntibirasobanuka kuba yatezwe umukino wa AS Kigali, nabyo ni inkuru rwose ikomeye cyane. Ubundi niba ari bwo bwa mbere ka ugeze hano, ukanda kuri iryo jambo subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu makuru aba agezweho mu mikino. Ubundi dusigiye ibitekerezo, ukande no kuri like, aho rose rupfa kumva ikinyarwanda uhawe ikaze. Duhere kuri Godwin Odibo waje kuba rwose atandukana na APR Football Club, nkuko APR Football Club yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo ibitangaza. Ikipe ya APR Football Club rero yemeje ko yatandukanye n'umunya Nigeria Godwin Odibo wari yimazemo amezi agera kuri 6. Ikipe yabitangaje ku mugoroba kuri wa mbere rwose binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, aho yavuze ko batandukanye ku bwumvikane, inamwifuriza intsinzi aho agiye gukomereza imirimo ye. Godwin Odibo yatandukanye na APR Football Club nyuma y'uko mu minsi yashize chairman w'ikipe Brigadier General Deo Rusanganwa yarukaga gutangaza ko bari mu biganiro byo kureba uko batandukana. Uyu mukinnyi rero ukina ku ruhande asatira yari amaze amezi agera kuri 6 aguzwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, ariko ntabwo yigeze abona umwanya uhagije wo gukina, ndetse urwego rwe rwakunze kwibazwaho. Yari yarageze muri APR Football Club rero mu mpeshyi y'umwaka ushize avuye mu ikipe bita Sporting Lagos iwabo mu gihugu cya Nigeria. Nubwo rero Godwin Odibo ari we wenyine watandukanye n'iyi kipe, ariko hari na mugenzi we bakomoka mu gihugu kimwe bamwita Chidiebere Nwobodo Johnson, nawe uri mu biganiro byo kuba yatandukana nayo, ariko kugeza ubu ntabwo birakunda, dore ko ari gushaka ko ahabwa amafaranga yose yari kuzahembwa ku masezerano ye yarasigaye. Ibi bibaye rero nyuma y'uko abanya-Uganda Dennis Omedi na Hakim Kiwanuka bakina basatira banyuze ku mpande baruka gusinyira APR Football Club batangiye imyitozo kuri uyu wa mbere. Iyi kipe yambara umukara n'umweru rero yasoje imikino ibanza ya shampiyona ku mwanya wa kabiri, aherushwa amanota agera kuri 5 na Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere. Reka dukomeze kuri inkuru rero ivuga ko abakinnyi babiri b'Abagande ubona undi ni Dennis Omedi ndetse na Hakim Kiwanuka kuri uyu wa mbere bagaragaye mu myitozo ya mbere ya nyamukandagira. Ni imyitozo yagezemo rwose ku isaha y'isa 9 z'amanywa hariya ku kibuga cy'imyitozo cya Shyorongi mu karere ka Rulindo, aho ikipe y'ingabo z'igihugu isanzwe ikorera imyitozo. Mbere y'uko batangira imyitozo rero abasore ko ari babiri baje
baje kuba bagahabwa icyo bita Guardian of Honor, aho abasore basanzwe muri APR n'abandi bagize staff ya APR bakoze imirongo ibiri, ubundi aba basore bacamo hagati cyane rwose. Murabibona ku mashushanyo mwagiye mubibona 5-5 uburyo bakira abasore n'akamwenyu kenshi cyane, ndetse no kuba bari basanze bari bishimiye cyane, nabo base batangaza byinshi. Rero nyuma yo kugera mu myitozo batangaje ko ikipe ya APR Football Club ari ikipe nziza kandi ibiteguye gutanga byose bafite, ubundi bakaba bakwegukana ibikombe. Ati intego zacu, ubwo uwo ni wo bita Denis Omedi, ati intego ni ugukora cyane ubundi tukabona umwanya wo gukina, kandi twizeye ko tutazabatenguha abakunzi ba APR Football Club, tuzabageza kure hashoboka tukabahesha ibikombe, kuko tuje turi abakinnyi beza tugomba gukomereza ku bwiza twari dufite kandi tukarenzaho. Ayo namwe mu magambo yabo basore rwose bo bita Denis Omedi yaje kubatangaza nyuma y'imyitozo. Ni abasore rero batangiye imyitozo yabo ya mbere rwose, ubundi bakaba bategerejwe ku mikino iri imbere, yaba imikino ya shampiyona itegerejwe ku tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri, gusa mbere yaho ku munsi wo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki 28 z'ukwezi kwa mbere ku isaha saa 9 ikipe ya APR Football Club izabishakirana na AS Kigali. Ni mu mukino w'igikombe cy'intwari rwose, aho iyi kipe izaba ikinisha kureba ko yagera ku mukino wa nyuma. Ni umukino uzabera muri Kigali Pele Stadium, niho uyu mukino wa APR Football Club na AS Kigali uzaba ubera. Gusa gihari nuko aba basore rwose bazifashishwa nta kabuza, dore ko bamaze kuba batangira imyitozo, ndetse kandi bakaba bari muri systeme rwose bamaze kubona ibyangombwa bibemerera no gukina shampiyona y'u Rwanda. Ni imyitozo ya APR Football Club rero yakoze isubukura rwose nyuma y'akaruhuko bari barahawe bajya gusura imiryango yabo. Ni imyitozo rero yabaye kuri wa mbere agaragayemo abakinnyi ba APR Football Club hafi ya bose, dore ko utari uhari yari uwitwa Dauda Seydou Youssef, niwe utagaragaye muri iyi myitozo, ariko Victor Mbawamaro maze igihe ufite imvune, ndetse na Byiringiro Jean Gilbert baje kuba bakora imyitozo yabo. Tutibagiye kandi n'umukinnyi Nshimirimana Ismael Pichu, nawe yaje kuba atangira imyitozo mu ikipe ya APR Football Club kuri uyu wa mbere rwose, ndetse akaba nawe azifashishwa mu gice cya kabiri cya shampiyona, dore ko yasinye mu kwezi kwa 11 aho yaragarutse muri APR agasinya amasezerano y'amezi agera kuri 6. Nawe rero guhera ku itariki ya 8 rwose azatangira gukina ikipe mu mikino ya Rwanda Premier League sezo y'umwaka 2024-2025. Ikindi nabibutsa nuko aba basore babiri b'Abagande basinye amasezerano y'imyaka igera kuri 2 muri APR Football Club. Ikindi kandi nuko APR Football Club izasubukura imikino ya shampiyona Rwanda Premier League yakirwa n'ikipe ya Kiyovu. Ni umukino uzaba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri, umukino ukazabera muri Kigali Pele Stadium, aho ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma magingo aya izaba yakiriye ikipe ya APR Football Club iri ku mwanya wa kabiri, yiruka ku gikombe yiruka inyuma ya Rayon Sport ishaka kuba yayica, dore ko kinyuranyo kirimo na manota agera kuri 5 yonyine niyatandukanya izi mpande zombi, yaba APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi kandi nuko umukino ugomba guza APR Football Club na Rayon Sport wa retour rwose uzaba mu kwezi kwa 5 tariki ya 10. Ayo nandi makuru rwose nagweza kuri APR. Niba ushaka kuzareba uyu mukino wa derby yo mu Rwanda, waba ubika amafaranga rwose mu kwezi kwa 5, harabura igihe kitari kinini cyane, gusa nubwo atari kigufi, ariko waba ushaka amafaranga rwose yo kuzihera ijisho uyu mukino. Ese APR Football Club irabyitwara mite ko abakinnyi b'abanyamahanga
abanyamahanga ari benshi, mbararakire kuza gukurikira ikiganiro cyacu kiri bukurikire, aho tuza kugerageza gupanga 11 rwose iyi kipe ya APR Football Club ishobora kujya yifashisha mu kibuga rwose kugira ngo idahura n'ikibazo cy'umubare mwinshi w'abanyamahanga mu kibuga muri rusange. Nibyo turi buze kugarukaho mu iki kiganiro cyacu kiri bukurikiye rwose, nkurayikira kuza kudacikwa. Niyo mpamvu mvuga ngo kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu makuru y'imikino rwose hano kuri Sportroom TV Rwanda. Ni mu rugo rw'imikino, twebwe twesemo imikino, turi imparirwa mikino muri rusange. Tugana ku musozo rero dusoze rwose, Rayon Sport yaje kuba itandukana na Charles Bare. Rayon Sport atangaje ko yatandukanye na rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Uganda Charles Bare waherukaga kuyandikira abiyisaba. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize nibwo hagiye hanze amakuru avuga ko uyu mukinnyi yandikiye ikipe ya Rayon Sport ayisaba gutandukana nayo. Nyuma y'ibikuru uyu wa mbere tariki ya 20 Mutarama ikipe ya Rayon Sport yaje kubitangaza binyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, yatangaje ko yatandukanye n'uyu Charles Bare. Aganira n'ikinyamakuru Nyarwanda avuze ko impamvu yahisemo kwandikira ikipe ya Rayon Sport ayisaba gutandukana nayo ari ukubera ko nta kintu afite cyo kubafasha muri uyu mwaka w'imikino bijyanye n'ikibazo cy'imvune yagize. Nubwo rero uyu mukinnyi yasabye ikipe gutandukana nayo kubera ikibazo cy'imvune ariko no kubona umwanya wo gukina muri umwaka w'imikino byari byarabaye ikibazo bijyanye n'uko Forunganye yari yaramufatanye umwanya ubanzamo. Rayon Sport rero mu nzira zo gushaka undi rutahizamu uzefasha mu mikino yo kwishyura ya shampiyona, aho bayivugwamo barimo umunya-Uganda Fahadi Bayo, nawe tukaza kuba tugaruka kubye mu makuru yacu yandi ari imbere rwose. Turaza kubibahera rimwe imuzi n'imuzingo muri APR ndetse na Rayon Sport, turaza kongera tubareberemo uko bihagaze muri rusange. Dusoreze muri Gasogi United yaje kubisinyisha umunya-Senegal ndetse yongera kugarura umunya-Cameroon mu gihe no gushaka kuzamuka mu myanya myiza mu mikino kwishyura ya shampiyona y'u Rwanda. Ikipe ya Gasogi United yasinyishije umunya-Senegal yongera kugarura umunya-Cameroon wahoze ayikinira. Nyuma y'uko igice cya mbere cya shampiyona kirangiye, Gasogi United iri ku mwanya wa 20 yasinyishije umunya-Senegal Cheikh Bamba Diallo, igarura umunya-Cameroon Ngono Fernandi Gayi Herve, umusore wahoze mu ikipe ya Gasogi United. Umunya-Senegal rero Cheikh Bamba Diallo n'umukinnyi ukina hagati asatira, akaba yasinye amasezerano y'amezi 6. Uyu umukinnyi yakiniraga ikipe ya Mbour Petite Côte, ikipe iheruka kwegukana igikombe cy'igihugu muri Senegal. Diallo azanye ubunararibonye n'ubushobozi bwo kuyobora umukino hagati mu kibuga, aho byitezwe ko azafasha Gasogi United kugera ku ntego zayo muri shampiyona ndetse akaziba icyuho cy'umunya-Central Africa Maripangu ya Wanenje Christian Theodore uherutse gutandukana nawe kwerekeza hariya mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ni ibyo ngibyo rero, nta kindi twarenza kuri aya makuru. Bundi nkomeze mbifurize ibihe byiza aho muri hose. Mukanda subscribe niba mutarakanda subscribe rwose kuri no YouTube channel, bundi ukande like, ukande share, bundi ujyase muri komanteri uduhereze ibitekerezo, utubwire ku cyizere ufitiye aba basore bashya aba APR Football Club. Niba ubona bazitwara neza rwose bitubwira ati aba basore tubitezeho byinshi cyane dukurikije uko bari bahagaze mu bihugu byabo cyangwa se mu maklebe yabo hariya muri Uganda. Umunsi mwiza, muhahe muronke, hasta la vista.